Ja još se odmaki. A ja radi onaj utjeh. Baci ga ovako. Baci ga, nek sliječi sam. Da sliječi, ja ovako. Baci. Jebim ti sunce, opet ga stane. Pa ne mora ovi pucaju, misli svaka pukne kad... Gdje najniži? Najniža njiva. Ajde, sad ćemo da ovdje vjerka i... Pusti mene, tu bude iza, ne bi... Eto, ajde. Meni ti pravo, a nima boku. Čuvajte se. Ajde. Gasi, gasi. Ups, ja sam pogrešnu stranu sve vrijeme snimao. Moraš to, šta treba sad? Treba ga upaliti stanicu. Ugašena ti stanca. Pa upaliti? Pa uspojiti. Čuvaj se. Tako. Sad ga drži tamo. Aj, sam ga malo iz prednje strane. Šta više? Kamera nam prođe s druge strane, molim te. Znači, baciš ga po 34 stepeni, uvis ga baci, nemoj ga strmo bacati. Dobro. I... Ja ga više ne mogu naći na ovog. Gasti to, prekni snimanje. Čekaj. Prekni snimanje. Čekaj, evo na ovo sad. Idi do auta, auto nam je samo.